Pozdrav, dobar dan i dobrodošli na kanal Badiša Stripovi. Danas radim pregled izdanja. Tekst knjiga broj 12 od Colosseuma, Ratni pokojič. Ovdje imamo 3 epizode, pa da počnemo. Ovo je izašao u Italiji originalno 288, 289, 290, 1984, oktobar, novembar i decembar mjesec. I to ovako izgleda. Ovdje imamo naslovnice. Ratni pokojič, Tigrova osveta i Gospodar doline. Ovdje imamo kraj Čajna prognoza epizode. Po meni odlična epizoda, pročitao sam je, definitivno jedna od najboljih što sam čitao od teksta. Na početku ovog stripa Tex, Tiger, Jack i Vozinje zajedno napuštaju utvrđenje i idu da pronađu Apanozu. Vozinje šalje divne signale, stupe kontakt sa njim i onda čekaju Apanozu da dođe, no misteriozna osoba se pojavlja i ubija Vozinja. Tek se pronalazi jedan medaljon, no u tom se pojavljuje i Čajna prognoza svojim ratnicima, koji naravno okrivljuje Teksa za izve, pokušava da ga ubije. Njih dvojica uspevaju da pobjegnu, a on naravno moraju da ubiju nekoliko Čajena. Njihovi konji su također i povređeni. Dolaze do rijeke, prelaze ovaj most, uspijevaju da prerežu ove konopce što drže i nekoliko Čajena završava u rijeci. Čajna prognoza naravno nije sretan zbog toga. Čajni naravno ne znaju da su njihovi konji povređeni i napuštaju ovaj kanjon i odlaze na drugu stranu. Tiger Jack ubija konje i njih dvojica polako kreću ka utvrđenju jer imaju rok od 7 dana da naprave ponovo dogovor sa Apanozom, no ne uspijevaju u roku od tih 7 dana da dođu do utvrđenja. Na putu do utvrđenja sreću O'Sullivana, fotografa koji se pojavljuje u, mislim, originalnoj numeraciji 250, koji je krenuo da ovjekovječi taj istorijski sporazum Indijanaca i vojnika i ispostavlja se da je on taj koji je fotografisao portret žene koja se nalazi u tom medaljonu koji su on pronašli i njih trojica onda lagano kreću ka utvrđenju da otkriju ko je ta misteriozna osoba koja uništava te mirovne sporazume. Zajedno sa generalom i 2 senatora vrši ispitivanje vojnika u utvrđenju i dolazi do zaključka da je major Carter, komandant utvrđenja, čovjek koji stoji iza napada na Indijance. I sad ide epizoda Tigerova osveta. General, Tex i Tiger napuštaju utvrđenje i prate majora Cartera koji je u međuvremenu pronašao Čajna Apanozu. Sve njegove ratnike i sve Čajne u kampu nisu mogli da se kreću toliko brzo sa naravno cijelim plemenom. Dolazi do okršaja gdje major Carter zajedno sa 2 vojnika pokušava da ubije Texa i Tigera Jacka. Kao što vidite ovdje Tiger baca nož i spašava Texa i ubija majora Cartera. Na kraju stripa Tex odnosi majora Cartera Čajnu Apanozi i onda se potpisuje sporazum. Epizoda Čajan Kub, scenarij Nolita, crtež Fusco, počinje na 185. strani. Šta se ovdje dešava? Tex ide sam ka Wyomingu, ima tamo jedan osumnjičeni za ubijstvo kojeg on treba da isporuče njemu. No dok ide ka tamo, zaustavlja se u jednom mjestu u Coloradu i primjećuje da se ljudi vješaju bez suđenja. Iza toga stoje osvetnici, to je grupa najamnika koje su unajmili moćni stočari iz Wyominga da spriječe krađe stoke, naravno krava i konja. No naravno on njih koriste i za napade na one koji ne žele da im prodaju imanja i tako i nevini ljudi stradaju od tih osvetnika. Dok Tex napreduje dalje, čuje pucnjeve i ide tamo. Jedan ranč je pod opsadom 4 likova
Tu se pojavljuje i ovaj Latimer sa topom, tako da sad ih ima 5. Tekst naravno pokušava da smiri situaciju, da se sazna zašto su ovi optuženi, dok on okreće leđa ovoj 5, jedan ga udara s leđa, one svešćuje ga i onda ovi dovršavaju ranč sa topom i ubijaju 2 muškarca i 1 ženu. I sad ide epizoda, tekst Gospodari doline. Naš junak upada u zasjedu, jedan strijelac, ali je spasen od strane jednog farmera koji se pojavljuje. To mora da je jedan od onih farmera. Tekst nije teže povrijeđen, ali uganuo nogu, konj je mrtav i mora da ode do te farme i da ostane tamo par dana. Nakon nekoliko dana pojavljuju se ponovo 4 negativaca, ovaj put sa novim planom, ovaj put ostavljaju nekoliko konja, onda dođu naprave predstavu da su pronašli konje. Nakon što ovi odbiju, onda pokušavaju da žive spaviti, zapale ova kova sa slomom, no naravno tek se tu pojavljuje, dolazi do obračuna i uz malu pomoć ovog farmera uspije da eliminiše svu 4 i nakon toga odluči da posjeti pukovnika Watsona. Nakon kraće rasprave sa 2 čuvara na kapi, tekst prolazi i to je to imanje. Naravno, tekst kvari zabavu, uništava cvijeće, pokazuje 4 leševa, pukovnik Watson se zakonje na osvetu i počinje da kuje pakovni plan. Ovdje na kraju imamo teksta koji šalje telegram i tu nam je ubio onog 5. artiljerca. I sljedeća epizoda je malo više u budućnosti, 721, 722, 723, atentat na Montalesa. I za kraj da pogledamo stanje na OLX što se tiče ponude i cijene dnevnikovih izdanja. Počet ćemo sa zlatnom serijom 877, Ubica bez lica, 1252, 35 i imamo u paketu sve 3 epizode. Vidimo ovo je ovaj u najboljem stanju, cijena prava sitnica, 52 marke. Najlakše prepoloviti upola 12 maraka je recimo 6 eura. Od prilike. Pa i ovaj izgleda pristojno. Za 26 maraka možete uzeti ova sva 3, što je dobra ponuda, jer ovo što sam ja kupio košta 24 marke. Datum objave 12.2025. Možda još uvijek dostupno. Ok, ovdje imamo čajna panoza, 14 km-ova i 32 marke. Dobra naslovnica, mada ovo je naslovnica koju su oni crtali. Uopšte nije došlo do ovakvog okršaja, ali malo se nešto da nacrtaju. I na kraju imamo Zaslepljen mržnjom, ista naslovnica kako Sergio Bonelli editore, 38 km-ova, 35 km-ova, 7,99. Ovo je baš i nije dobro stanje. A ovo se ne straži, ja sam maraka za njega. X Damir najskuplja. I imamo još ovoga 35. Dobro. Idemo dalje, imamo Chain Club. Ovo je isto naslovnica, mislim da su oni crtali. Jer argument kaliber 45 je Gospodar doline i pukovnik Watson je pukovnik Watson, tako da su onda on ovu crtali. Cijene su Chain Club, evo ovako, 14 km-ova, 29,8, ima paket 50 km-ova. Pukovnik Watsona ćemo pokazati u nekom od sljedećih videa, jer to je dio drugog stripa.
Pokušao sam da skratim ovaj video da ne bude preko 20 minuta, da bude lakše za gledanje. Pišite u komentarima šta mislite o ovim stripama, da li ste ih čitali, da li planirate da ih kupite. Ovo je zaista dobra ponuda ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Također ovu epizodu imate i kod Libeusa, mislim u normalnoj ediciji, a možda i u color ediciji. No to je baš... nije meni dostupno za kupovinu. Libeus je baš skup za ozbiljne kolekcionare dubokih džepova. Pretplatite se na kanal, ostavite neki like i do sljedećeg gledanja. Pozdrav!